Khwna 19 तारिख April 2025 second season ni Tipra Idol grand finale unai je bono samung rok bahai choli tongkha bijak khainani bagoi phaimani oro overall nai tongnai ke chini lemon deborma tei apon deborma chini subjonal ni chairman tei YTF ni GS president borok chini ADC ni ngoi je tabok Tipra Idol cholemani no overall samung rok nai khai tongmani tini jeto office rok bondo ba hothat khlai angbo ni tongmakha samung rok bahai bi choli tong naigira nai je motamuti samung to Khwlaijakna Tipra Idol grand finale o je champion nai winner nai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika tara sonkor motors rok tei bo sponsor khaine ni bagoi bi edin tongo hapani chini asuk agin chini proper communication ni ani bangoi asuk salai mali anke rang ye bon loge o 2 lakh tongnai amo agi no announce sumja taklai je Tipra Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatung laijak isa masa fees rok Gurinaikha hani bangoi je serious borok rok phaikha Tipra Idol oilao chaimani sekang goi jotono tamosinai chajai angoi comment khayo social media rok sawo je development work khaimeya othoso samung suimung ke TADC song khairogoi chrai rok no omo khai tong nei family rok tong nei kwbangma allegation rok khainai bi tong
yang oro jaga sani musugu ICA Department Information Cultural Affairs ICA Department ni samung kha chini culture chini tradition chini resamung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni chini siri city ni chimi oma haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotono ang buchina bai dirni chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro niwa drinking water facility roi meya lama snawi meya te nini tamo sene nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rogu nge omo ICA je tu moni bangoi chi department sena ja state of nai di bor ni tabangma festival utsav bungo nge omo haike ni chini oro bu ICA department ni ke chini tiprasa ni besanai musuinai musanai borong ni culture tradition no जों बाहायके प्रमोट खायने बोनो si जों मा साखनाय हानि बाङैनो जों Tipra idol season 1 to chemawo thangkha taklai season 2 जों ले जोंहा taklai खायनायनि बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रखम हलायबाय प्राइस रनि बागै तो फानो पाइखा ग्रेन्ड फिनाले नि डेट उङै थांमानि सिगाङाव बिदिनो कारणे आपलोडराव जों खायनालिया नगे खोना जतनो फाइबायदि जतनो नायलायनाय ग्रेन्ड फिनाले वो 5 जन ताबो पार्टिसिपेंट सक फाइखा माने स्टेप बाय स्टेप लेवल पारङै बो ओ जागा ताबो 5 जना सक फाइखा थांनाय बोसोराव जों नखा जे Tipra idol ओ ब्रांड बुमुं मामानि परे बर गोबांमा इंडिया नि जे तामो म्यूजिक कंपनी रगो बर इनभाइट माखा ऑडिशन माखा अमा हाइके बर स्पेस माखा हासुगो कामिवो जे जेसे रों तंनि टेलेंट उङै तंनि ननो सेबा सिनि नायबा बयसे सिनिया हाइछि गेचिनि Tipra सारनि बिसिङो गोबांमा रसावनि वो टेलेंट दङो अमो जों बनो चार्ज खायै बरनो प्लेटफॉर्म दनानि बागैनो ओ Tipra idol चेंजागमानि ताबो अनेक उपकारं बायखा जे थांनायबो पार्टिसिपेंट खायनाय कन्टेस्ट खायनाय बरनि बिसिङो जों नुखा रुपेश देबरमा राहेल कलय ननि प्रिया जमातिया अमा हायरक गामिओ तंमनि सेबा सिनिबा बरनो कइसे सिनिया ताबो जे 5 जन टपारो फाइने दं बरनो बु आगि कइसे सिनिया किन्तु ताबो बरनो ननि नापति हन्दी हामस्रांति हन्दी बरनो ताबो बैसिनिखा ताक चैंपियन मानि परे जे चैंपियन नाय विनर नाय बनते गाहाम खिसिनिनाय बर बसकाङो बरनि केरियर सुनानानि बागै स्पेस बुमाना जे जों अर जागा नायमानि जे माइके प्लेटफॉर्म रावै बरनो कुसु कारवानि हानि बाङै जत लुकुरनो फाइदे जों नायलायनाय जोंनि Tipra सानि टेलेंट न खना Tipra idol नि फाइनल ग्रैंड फिनाले प्रोग्राम नि बिसिंथि असर खना कुनु केबो नगराय दग आबाय फातानि आबाय फाइने दग खना फातानि नगराय दग कुनु फाइनि ककरिखा जेहेतु पहिलाव डेट पोस्टपोन थांबाय हा आफ्रो जराव जों फातानि माने सेलिब्रिटी रगनो तय फेमेनि बागै कक सालायजा दंमानि खायफानो डेट पोस्टपोन माने बागै बरनो जों तय फेमेनि